Kajanit kabasuk kabakmani pibaro. Ni nakalyang ka St. Dominic Xavier Junior Choir na Mawlai Parish. Yin pinsno hapi yakaway ka jingkhawai kabalaay kerteng ha ka miet jingkhawai. Kabalasot naka gospel jong Yohanes kalimnam kabahinriw kadukot kabalay pausan hadu sanpopra. Kabaong jar wabam ikado jonga. But jar wadi ikasnam jonga on im junong.